turagusuhuje ari nako kandi tuguha ikaze kuri M247 TV. Tunagushimira cyane wowe wakoze subscribe kuri M247 TV, ari nako nawe tukubwira ngo wowe utarakora subscribe, umwanya mwiza wo gukora subscribe n'uyu nguyu, amakuru yacu agisohoka ugahita uyabona ako kanya. Amakuru tugiye kukugezaho ni amakuru arebana n'inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa iri kubera mu Rwanda, aho nyuma y'amezi 8 u Rwanda ruciye umubano ku mugaragaro n'igihugu cy'Ububiligi biturutse ku byaha cyangwa se biturutse ku makimbirane yavuye ku kuba igihugu cy'Ububiligi cyari cyarashinzaga u Rwanda kuba u Rwanda rugira uruhare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23, ndetse Ububiligi bugatangira kujya kubwira ibihugu by'amahanga cyangwa se n'ibindi bihugu ko bidakwiye kuba byafasha u Rwanda cyangwa se byakomeza gutera inkunga u Rwanda mu gihe cyose u Rwanda rugira uruhare mu ntambara imaze imyaka isaga 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe ubwo hari muri Werurwe uyu mwaka nibwo u Rwanda rwaciye umubano n'igihugu cy'Ububiligi, ndetse ruhita rutanga amasaha 48 yo kuba nta mudiplomate n'umwe w'Ububiligi uzaba ukiri ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ko n'abantu bose bafite aho bahuriye n'ibikorwa by'Ububiligi bose bagomba guhita babihagarika, baba abo mu nzego za leta cyangwa se n'abikorera ku giti cyabo. Nyuma y'amezi 8 kandi nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, uyu nguyu akaba ari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yaje kugaragara mu ruhame ahoberana na mugenzi we w'Ububiligi Maxime Prévost, ubu ngubu uri mu Rwanda, aho yitabiriye inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa izwi nka OEF. Aba baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bahuriye i Kigali, aho bitabiriye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ibikoresha ururimi rw'igifaransa yabereye mu Rwanda. Kuri ubu ngubu ikaba ari inama y'iminsi 3, ndetse akaba ari inama yatangiye kuwa 18 Ugushyingo ikazarangira kuwa 20 Ugushyingo 2025. Amashusho yaje kugaragara ajya hanze yafashwe n'ikinyamakuru The New Times yerekana Minisitiri Olivier Nduhungirehe ahura na Maxime Prévost mbere yuko baramukanya bagahoberana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yaje mu Rwanda nyuma y'amezi abarirwa mu 8 u Rwanda rutangaje ko ruciye umubano ku mugaragaro ushingiye kuri diplomasi n'igihugu cy'Ububiligi, ndetse iki gihugu kikaba cyarahoze gikoloniza u Rwanda, ndetse u Rwanda rwaje gutangaza ko umugaragaro ko ruciye umubano mu bijyanye na diplomasi ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubufatanye n'Ububiligi, aho u Rwanda rwafashe uyu mwanzuro nyuma y'ibirego bitandukanye iki gihugu cy'Ububiligi cyagiye gishinza u Rwanda cyane cyane kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo gufata iki cyemezo kandi, leta y'u Rwanda yashinje Brussels kuba yarasizemo cyangwa se yarahisemo gufata uruhande mu makimbirane amaze igihe hagati y'umuryango hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23, ndetse icyo gihe leta y'Ububiligi yaje gufata umwanzuro wo kujya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iki gihugu cyakomeje kugira icangizamatwara rigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Ahanini iki gihugu gigenda kibwira amahanga cyangwa se ibindi bihugu bifite aho bihurira n'imikoranire n'u Rwanda ko bakwiye guhagarika imikoranire n'iki gihugu gifasha umutwe w'iterabwoba wa M23. Ni icyemezo Ububiligi bwagaragaje ko butishimiye habe na gato, kuko u Rwanda rwagifashe batabanje kukiganiraho, ndetse icyo gihe Ububiligi nabwo bwahise butangaza ko bucanye umubano n'u Rwanda, ndetse narwo rwahise ruhagarika ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Muri Nzeri uyu mwaka ubwo Minisitiri Maxime Prévost yaganiraga na Jeune Afrique, iki ni igitangazamakuru cyo muri Afurika, yaje gutangaza ko nta cyizere afite cy'uko azaza mu Rwanda, ndetse azasiga anahuye cyangwa se azasiga azahuye umubano w'u Rwanda n'Ububiligi umaze igihe waracitse hagati y'ibihugu byombi, nyuma y'uko ibihugu byombi byose bifashe umwanzuro wo gucana umubano, ariko cyane cyane ushingiye mu bya diplomasi. Icyo gihe ubwo Maxime Prévost yaganiraga n'igitangazamakuru Jeune Afrique, yaje kugira ati: birasa naho byaba ari kare cyane kuba navuga kuzahura umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi. Ndagira mvuge ko Ububiligi butashakaga ko umubano w'u Rwanda ndetse n'Ububiligi usenyuka huti nk'uko byagenze kuriya. Ni gahunda y'uruhande rumwe yafashwe na leta ya Kigali cyangwa se na leta y'u Rwanda nyuma y'icyemezo cyayo cyo gutora ko abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abayobozi ba M23 bafatirwa ibihano. Iki gihugu
cyafatiwe hamwe n'ibindi bihugu 27 by'i Burayi, ariko mvugishije ukuri cyanashyigikiwe mu buryo bw'amagambo ndetse n'Ububiligi. Uyu mugabo kandi yavuze ko kugira ngo umubano hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda uzahuke, hakwiye kubanza gushyirwaho inzira y'ibiganiro. Ibyo avuga ko yagerageje mu mezi ashize ubwo yahuriraga n'abayobozi b'u Rwanda i Doha muri Katari, ndetse ubwo yaje kuhahurira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yavuze ko nta cyizere afite cy'uko azava i Kigali cyangwa se azaza i Kigali ariko agasiga hari icyo akoze ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, ndetse ko hagenwe abambasaderi hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi. Icyo gihe Maxime Prévost yavuze ko nta cyizere afite cy'uko ashobora kuzava mu Rwanda hagenwe ba ambasaderi hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, ndetse yavuze ko bigoye kukuba ibihugu byombi byakongera kugira ambasade mu gihugu kindi, cyangwa se kuba Ububiligi bwagira ambasade mu Rwanda, cyangwa se u Rwanda narwo rukagira ambasade mu Bubiligi. Icyo gihe yaje kugira ati, ntabwo numva ko kuri iki cyiciro u Rwanda rwagaragaje ubushake bwo kubaka umubano w'ububanyi n'amahanga mu gihe gito gutya. Watuyobora ku gushyiraho ba ambasaderi? Gusa ndashaka kuvuga ko ntigeze mbyuka mu gitondo ngo numve ko narwanya u Rwanda. Nubaha cyane amateka ababaje y'iki gihugu ndetse n'uburyo cyayigobotoye kikiteza imbere, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari igihugu cyateye imbere mu buryo bugaragara. Icyo gihe Maxime Prévost yakomeje yungamo agira ati, icyo Ububiligi bwamye burengera ni ukurinda amategeko mpuzamahanga ndetse no kubaka ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu twashakaga kwerekana uburakari bwacu ku byo twabonye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maxime Prévost agiriye uruzinduko mu Rwanda, aho yitabiriye iyi nama y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa iri guhuza ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibyo bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ni mu gihe kandi ubwo byatangazwaga ko Maxime Prévost azaza mu Rwanda, icyo gihe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kubazwa uko bazakira Minisitiri Maxime Prévost nyuma y'uko u Rwanda rucanye umubano n'Ububiligi, ndetse icyo gihe Nduhungirehe yaje gutangaza ko azakirwa mu buryo busanzwe nk'uko n'abandi bazakirwa. Icyo gihe Olivier Nduhungirehe yaje gutangaza agira ati, tuzamwakira nk'uko n'abandi bazaza tuzabakira, nta mwihariko uzaba urimo kandi ahawe ikaze mu Rwanda kuko n'abandi bazaba bahawe ikaze. Nta kintu kidasanzwe kizaba, ndetse azitabira inama nk'uko n'abandi bazayitabira. U Rwanda rwagaragaje uburakari budasanzwe nyuma y'uko leta y'Ububiligi ifashe uruhande mu kibazo cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko leta y'u Rwanda igaragaje ko ibyo Ububiligi buyishinza ntaho bihuriye n'ukuri, ndetse ko ari ibinyoma, ndetse ko Ububiligi bwakoze ikosa bwo gufata uruhande bukajya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibi bibazo kugira ngo bikemuke hakwiye kurebwa ku mpamvu muzi itera aya makimbirane amaze imyaka myinshi muri iki gihugu, ndetse hakarebwa n'impamvu umutwe wa M23 wafashe umwanzuro wo kubura intwaro nyuma y'igihe kirekire, ndetse ubwo hari mu mwaka wa 2012 uyu mutwe wa M23 waraje kurambika intwaro hasi, ariko u Rwanda rwagaragaje ko ahubwo batarebye impamvu uyu mutwe wongeye kubura intwaro ukarwana, nyamara ahubwo bakihutira uko babashinza ibirego bidafite ishingiro u Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwahise rucana umubano n'Ububiligi, ndetse batangaza ku mugaragaro ko bacanye umubano n'Ububiligi mu bijyanye na diplomasi, aho u Rwanda rwahise ruhagarika ambasade y'Ububiligi mu Rwanda, ndetse bakanabwira ibigo byose bifite aho bahuriye na leta y'Ububiligi ko bigomba guhagarika imikoranire mu buryo bwihutirwa. Ububiligi ntabwo bwigeze bushimishwa n'iki cyemezo, ariko u Rwanda narwo rutangaza ko rwafashe iki cyemezo nyuma y'uko Ububiligi bugaragaje ko bwafashe uruhande kandi bitari bikwiye, ndetse Ububiligi nk'aho bidahagije bukagenda mu bihugu by'amahanga bujyanayo icengezamatwara rigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, harimo no guhagarika inkunga ndetse n'imikoranire u Rwanda rusanzwe rugirana n'ibihugu by'amahanga.